tima. Andre Miller, 3 je razlike za Jugoslaviju, Amerikanci će tražiti produžetak. Andre Miller, svi su na nogama u dvorani, Reggie za 2. Loptu će izvesti Divac, 13 sekundi do kraja. Lopta za Marka Jarića i lična greška koju je načinio Andre Miller. Njegov treći faul, lako smo primili ovaj koš, nije dobro. 8. poen Regija Millera. Kasnio je Gurović, očekivao da će Miller proći s druge strane na trojku i zato je kasnio u ovoj odbrani. Marko Jarić ima 2 slobodna bacanja. 79-78 vodi Jugoslavija. 11,8 sekundi do kraja ovog meča, do kraja ovog četvrtfinala. Ovo je Gurović, ovo naš Stojko Pešić. Još jednom Jarić precizan, 7 njegovih poena. Sada da vidimo, 81-78, 8 sekundi do kraja. Andre Miller, čeka se Paul Pierce ili Reggie Miller. Andre Miller će pokušati za 3 poena. Nema trojke! Nema trojke! Jugoslavija je pobedila! 81-78! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Jugoslavija ide u polufinale! Pobjeda našeg tima! 81-78! Neverovatno! 2 puta za 2 večeri! Šamar Dream timu! Kakvi udarci američkoj košarci! Pa ako hoće bolje, moraju da pošalju bolje igrače! Kamo im Shaquille O'Neal, kamo im ostali profesionalci! Svaka čast našim momcima! Svaka čast našim momcima! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Idemo po medalju! Idemo po medalju! Protivnik je Novi Zeland! Protivnik je Novi Zeland koji je pobedio Porto Riko. Kako sada ne volim Argentince što su nam sinoć uskratili tu priliku da mi budemo prvi. Da mi sačekamo 58 mečeva, pa na njihovom terenu, u sred Amerike, u sred Indijane, najkošarkaške države na svetu, da im skinemo skalp. Uspjeli smo. Jugoslavija je pobedila 81-78. Kakva drama u Conseco Fieldhouse-u. Slavlje naših navijača ovde. Slavlje, nadam se, svih vas koji gledate ovaj meč. Ovi momci zaslužuju sve čestitke. Argentina je sinoć pokazala da Dream Team nije najbolji na svetu, da ima mesta za igru, da je ranjiv. Naši su to dokazali večeras. Reggie Miller izašao da čestita našim momcima. Fair i korektno od njega. Ostali košarkaši Dream Teama su pobegli iz dvorane. Neće igrati za medalju. Neće i Amerikanci igrati za medalju na svom parketu. Potpuno neverovatno, ali istinito. Sad ne znam da vam kažem kad igramo. Ja mislim da je tek u subotu, ali to je sada najmanje bitno. U subotu se igra, dobra su vremena za igru. Bićete, ja se nadam, uz nas i gledati ovaj meč. Sa Novim Zelandom igramo. I ja se nadam da vam je svima drago što ste prisustvovali ovako jednoj utakmici. Moram vam priznati da sam čitao poruke na internetu ovih dana, da je bilo mnogo najava naših navijača iz Beograda i Srbije, iz Jugoslavije i Crne Gore, da će se skupiti svi na trgovima, da će proslaviti ovu pobedu. Mnogo vas je verovalo u naš tim. Skoro svi navijači ovde su imali jednu jedinu želju, a to je pobeda u ovom meču. I uspjeli su naši momci da pobede, uspjeli su da savladaju Dream Team. Marko Jarić je odigrao fantastično, ali svi ostali